Hak arpun riu tarik ujemang hajar arpusau ki bahyeng hasem jong ke sister Tiewly Mary Marweiñ rengkat ki pait ringet Catholic jong ke St Paul's Catholic Church Lauba Parish Mausenram kila Pynlong ya ke Msmhc ya ke sister Tiewly Mary Marweiñ na ke Shillong Lauba hakaba Reverend Padar Rimsing Rapsang Parish Priest ke Mausenram Parish ulalong unong kenyarang ba hakajingdan rengkat assistant Parish Priest bat ki pait ringet jong ke tegatan. Hakatiga sengira dan rengkat lang UMLA ke Mausenram Constituency uba plan sing sun. Hakano opai sengi la Pynlong ke program lengkot na ki bahyeng hasem ban ai buram ya ke sister Tiewly Mary Marweiñ. Nama kita nak benda jadi bawa
Mokok ikut jumlah, tambah yang akan bagi kamle. Apa lagi? Nilai kita ibarat kot, nilai ut, nilai nam, Iaka keteng jumlah, upang, play ut, play single ut, play to belong away. A God who is communion, play belong away. Ublay, lada ublay, mau lada mani inget, yo ublay belum Marweiñ, belum kencang, ketakut. Dan kita sengir misal, ya penjur, lada don kibril, kita secara bor, kita don bor. Inong baik namar ublay lu, secara kata kerkom, kemudian nilai kita secara bor. Kemudian ublay ulang away, ublay ulang cinelay. Lada ublay ulang Marweiñ, pa laga jong, kun laga jong, Msmhc laga jong. Kemudian Gibril ngenteng minsa menjur. Lada don Gibril ulang Marweiñ. Bom keren yang memang kita sulang Marweiñ. Kabiang Marweiñ lah ublay ulang utang. Kemudian ublay don kabar kejilong kaway. Bagaimana kejilong kaway juga ublay kalau berpelah, kalau kejil maya. Kapag manikom Gibril, nyemla baca pang narong Shillong. Ano yung ilang kam tang ngay. Barukun barbense bakoi amen. Koblay ko kapa upala ubayay. Ngidap da kajing Sngewnguh na kabanta kajing khot bar kajing jit kajing may ya kaway ka thesati na po kane kaying kasam kane ka kur kajat Marweiñ. Isa Tiewly Meri Marweiñ ha kaba maiila raikut si junom banbut ya kataklanti Tadin jat ke jong me, tikung bahang yelum hakene ke pot kenrat ban kerku kerdo yung nukek ini yang ot unukek bolong kedak ke Shillong ke jingpang ke jingtiang, intip bau kek bolong kedak ke Shillong ke jingpang ke jingtiang ai ba, kumbau kek bolong utau bapang buat yang ai ba ke jingim jong sesuatu Tiewly ru hakal dia ke jingi ke bahala ke sengi ke bolong ke babang ke batiang hak bamela ban ai kata ke jingai ke jing kerku na benta. Kita kibreu ke pam ia trelang tina mar kata kerpu nang kerku kerdo nagri nang sema nang kerupi ke ke ying kesem ya kiwi ki pa ya ki para jengi ya ki kini jengi ya ki nyakha ke nyaman ke jengi pat baro kita ke badan mata ha ke jing im jengi ni pa ni kene dau pres trai jengi ka borom hau pa barukun bermense bakoi long menekong wujud benca berbarbor jinom la jinom Pynlong sakit hima upang Panyai pentyang Khubor bapa Hagen hijakan Ngakut yapi Ngajib yapi Khuborjylla Ablikan raba Khubor Yaitu Tung Shillong Pynlong Jing jong
syakri Kerku ya ibe bat ipang Henmen para kiku Tu sumang yaki toda Na jing ebat na jing ma Na kot ya ping Na jip ya ping Khuborjylla Na pa ya ping Pynlong sakit Ima upang Ngakot yapi, ngajit yapi, Khuborjylla Ngapa yapi, Pynlong sakit, Ima upang